abaningi ababona nalonyaka ngijabula mosabila ayinongezami ngenfatela umacala ngimtshala nisabila ithuba lisekhona njalo uyamfustana ngicela sicela namaphutha ayenzeka abaningi ababona ngalonyaka ngijabula mosabila ayinongezami ngenfatela umacala ngimtshala nisabila ithuba Damani ngefike la. Jabulani Khoza. Ukhomwini bafana. Nikhomwini? Yeah, ukhomwini. Iribale kuphahla bafana bakakhoza bakuribele. Exe Israel, dimani men khomwini. Khomwini? Info, you're fully booked namuntlha wena. Gamana kumsiku leri nga free ata khoma hi rona. A babiya sweswi. Jabulani Khoza. Maboko ndzhaku. Hey, I am the saw detective. Why wena ntwana leya wena ngakhomi tafula la lembisa B. Nangita ku khala ndlini ku ya vafana. Yingisela la. Ewe yingisela la. Problem wethu ngula ile nkonko wa detective. Ayile nkonko wala detective. La ile nkambanene. Jananda Detective, sitikoma unamcharisha le kambira. Ayithenjele ndzhaku. Jananda Yamadoda ipheli before 90 minutes bafana. Nangita wena. Ngephondoli. Nangita wena. Jananda correct Jananda Correct Nangompela Majananda. correct Nangompela So Majita, demand umpa namuntu la eJeff Mkhwanazi. Lokho kumate kodisa kungena eJeff Mkhwanazi wila. Ngirenga the one and only Jeff Mkhwanazi. A dangerous businessman. Patron sayena. Hostil, interrogation no. As much as we den kurenta roye. Fune tunzuka ku la au patron nje. Pa Mustang V8. It's a 2017 model, 5.0, 309 kilowatts. So in a security man tight man. Mara fanda fane la plan ya ku transilia ya The machine is rushed, and the subway is security sincere type. Wa security title ulinchuma emajita intana the game and the mission umele. Sibula machine lo tava risk mus. Gents, remember, with great risk comes great rewards. Emhlola yelimpe. Basikota shilunga Relax, relax. Last time I checked, Jeffrey not treated Transtan Why Mustang? I take Mustang Zene Zakaria. You're taking what? Njani. Security tight kaga Mkhwanazi. But Mkhwanazi na trap safe la guy. So you check up nga close na ye ebe boma yo. Etaba are forced to tumela ka crime scene. And etaba ko tirisa mo vale nga fast cut mo vatare what which no Mustang. Just type for the first terror ngam kota ku twatla reka ka yem but mo vale nga tinga tawat se. Na ne kota ko hijack Mustang de nga taba famba yo. That's a very good idea.
Ya, sina xitwisisa ku wena u vitana master. Israel, wait a fana babe. Salute. Sia ena Zix. Copy. Tlangela, mina weta hijack master. Sasa paano mara sasawitsa? Relax ngwenya. Angakusoyibisa isikhathi wena. Loko u continue nenyongo leyo wena nge biscuit ntsena. Acha leswi nga ta ku tshuna ku swona. And boom. Dokotela. Yeah. Sim. Mfanya majiti. Okay, my gents. Reporting live from the UC. Your official in progress. Okay, wafowethu ngizela. On. Copy and moving. Shwana. Hello, the boy. Ima, kamuta. Sige. So, ndabona later was. Oh, ngithame ngeke ngibone. Okay, unfama before rambuto wero. Wasibona mara zibla ula walo. Zumuka na. Sewa. Bye. Sharp, ne? Hello, Manny. Hello, sweetheart. Hey, I'm sure I'm Hani mjeni uko ngehle. welcome home. Imani. Man.
Ma? Alright. Hey. Wangara mwana jambo nkaka. Mara wasichana loko mbona kazi kwa mwana wala. Mara wasichana. Wasichana. Sarah! Sarah! Wamiela loko rubula na wena ne? Mama na wana TV. Bless kama mwana wena. Mama. Bless. Wamiela loko rubula na wena ne? Sula ko ya Sarah katika lang sebe kule utantoro. Yo, Sarah, we have all this responsibility to die my father. Vutlhari boy, Sarah, man. So Cedric, wena uhlala xivindzi hi maku idakwini i tata ni kusetela ti-question ku mana nga dabawe kasi we sungula ri vulavula wa vulavula kasi Hey, Sarah, even one day, one day I'm going to all right. Exit. Njako. Timali usiyaso vele vele tisenda kuhlela. Nze kahle kumelele wena timali. Master. Mina ngithenga kumajola sa. Sitana tumoya yewe. Marani. Ya mora ni atakujola ne. Ngithenga kusinga bashapa. Mina bathi couple ta grand. Ne. Yeah. Hawa. Bona ntinjejezi ne. Sure. Nze mokutama xitolo xika xi fika for sure. Bless. Jinjanja. Bless. Bless. Mama na maturui. Phone when the phone na Bless. Mama. Bless.
Bisa mengerti apa yang nama polis? Nama polis. Di mana tabet terwin? Foi daqui na cozinha. Foi nama polis. Não foi nama polis, é bravo. Buona. Hello, Senors. What a mess. Yeah. It looks like we're busy moving number fun. A man with them. Tangela. Kosa, Mawan. Tangela, I went to my job land because I went. Yes, it's Chagrin no Milena. One for an ambulance. Shasha Kanyana Mumafara. I can't say it was so cool, Melanie. Come on, Sergeant. Secure and search this place. The one of whom I know Sarai. Because I'm very cool, Melanie. Butome, I can't run a man. Sabat Dubul. Loila, Antalemco. I don't think that. Look, if you can't. Due sobre também. Valore te. Aí ascolta che fa. Butome, Tutumin. Loco, aguenta o dula. Tu não, mano. Detective. Kuna swin'wana na swikuma swi komba nga ku hinkwana I thought kuri u te loko u fika laha u kume a nga ri kona so i ncini lexi xi timbetaka because Na ta yini mavona? Fika ngo hi bisa makaya. Kuna le ndhawini a ta ni vula ehlekana. okay hinkwenu mamiyana swi leswaku ta teka statement xa ku tlangela niye a nga tlhavetela miehleketeleriwa even though xitori xa n'wehe a xi make sense hi ta emahlweni hi endla vulavisisi Na jaha sweswo hi maphorisa a va swo ta fika. Mavona ndhawu leyi Filan free. Amazing at our relay. As one of the letter about business, I'm saying, case leyi ya ri hansi ka vulavisisi se a ku na loyi a fanelaka a huma doroba ka n'wavanharhu detective, the body has been taken but the blood se nga jakonisa.
No, I don't think I Jenny. No. So, my baby. Meu cara. Não posso estar de novo. Você tem que se checar. Escolha como é valer. Amaya, you're crying. Sis, what's up? Ninguém quer ser Sis, bla bla na mina. Não vai sambir, sis. Sis, bla bla na mina, na combela, sis. Ninguém quer ser Sis, bla bla na mina, não manda mama, bla bla, sis. Bla bla na mina, na combela, sis. Bla na mina, sis. Amaya. Ano ngenza yini? Bro, ano ngenza yini? It's just a thing, okay? Allora, allora. So, allora. Kasi kwenda kain kwale kaja. Kwenda kain sasa. Ajabu. Lo mo jabu ngani to ba eboye ekar erila lenyo nganje kwenda kain. Naya, please don't take this in the wrong way. Kwenda kain sasa, are you pregnant? Lo ere pregnant ngeba njeli ba mama ngamthembisa sasa. No. Do you remember Blessing? Yeah. You call me Tekra. Look na ka bojawo ane na boyfriend ya ina tlangelana. Uya afika shed blood all over her body then. But yena udule mhana yena I used to go at the pen at kuma atlhaba botho yena but ayalova. Mara namkupa Blessing, she's not capable of that. Ngisela. Loko fika leni like situation leso yi swona akuku yo alo fena ngifuna boyfriend yena ba suggesta ku just a little bit ntsumi
Amaya, you didn't hide the body, did you? I expect Ndisa kuyinaya. Me finally I'm a person. I told you could jab with bad company. Namitsongo for sweswo sintini sweswo lexi xi vulaka I ku rhupetana mhaka leyi mi ta ya jele naya se a tlela kwini sweswo tlesi tingomana ndle bedroom ya mina Bless. Yelani. What's the tension, Nangompela? No wish. The book and there no wish. There's no medal tolo. Ngoba kuri no ronje. I woke up wishing for. I want to get up mama na make one la breakfast. Miela, my baby, miela. Sta lunga. Miela. Sta lunga jatli. Sta lunga, my Yes, mama. sta lunga. Sana we jatli. Nina we, my baby, ntsebi. Nina we, ka swin'wana xin'wana lexi nga ta va ka ri xi endla. Bisa mama na me. Miela, miela. I miss my mom. Miela. Sta lunga, miela.